ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜರ್ ತಾರೀಖ अस्सलाम वालेकुम फजर तारी मिसिलसिलाग हमतरिना बाजो रियकं एदमु अली अब्दुल्लाह बदल कोली मिसिलसिलाग मिहार और गुन गेनस्तेमुंदा मूसा अलैहि सलाम ग वाह के आको मेरे एक प्रोग्राम कुरिय गेंगस्तेबुमा अवम दनवालानी शेख अब्दुल्लाह जमीला अल उस्ताद मूसा निजार आदे और में मूसा फन ग वाह का मिहार मी वाह का दकम गेंदनी वर मुहिम वर बेण तेरिवस नुक्ता का आदे मी वाह का मुहिम नुक्ता वाह का गुण दनो एनमस मिहार एमीहुं बनी इस्राएल के मी कौम के मीहुं के मुली तारीख व बला दिरासा करा बेफुलमेस मी वाह कता वर बड़ा फाल को बयान करा वाफे आदे मी गोतुं एमी बड़ा मी फाह करे वेकम के मी बनी इस्राएल मीहुं की एमीहुं के मुली तारीख गावेस එක්කවන්ත කලකන් අල්කන් කුරුමුග දෙමි තිබෙවෙ නුගේ මෙදරනෝ ෆබයි අද එහෙන් ගොතක බණකම වඤ්ඤා එක්කවන්ත ඉලාහක ඉමාම් වේ තිබුන් එමිහුන වණි වර දතිකම කවෙ මිවාහකත ක තෆ්සීල් ග මච්ච වාහක දකාෆාවේ මි ડોક્ટર අහමද් ශලබි ලිව්වාෆාවා අල් යහූදිය කියා ෆොතෙග එෆොතුගේ සතේක අඩේ හවන සොෆහාග बनी इस्राएल का अकीदा के वाहकत का बेहको तुम्हारा तफसील को वाहकत कम विदालो फवे बनी इस्राएल मीहुन की एमिहुन के मुली तारीख बदार को इस अकीदा के एम में मुहिम मस्तरा में दो इहमाल फवे कम आद अकीदा के मुहिम मस्तर कम का में बनी अगुण एमने सिंगे ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला उडु के खलांग के वाहका दे उडा में दो एमिहुन बनी इहमाल को मिकमु के सबत का बेहको तुम वाहकत कम विदाल फमी और वाह के बदारुगा एमिफरतस बयान करवनी मिमिहुन की एमिहुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फणवा फवा गिनकुण रसूलना नबी गोवालवा फवा එක්කවන්ත කලකන් අලුවෙච්චවමුගේ අකීද ගමතික දෙමි තියුම නොකොළ දිෆා බයිකම මිකමුගේ එමෙ බොඩ එසවබකවණි මිමිහුන් අබදුවස් මසෙක කරණි එමිහුන්ගේ ඉලාහකි එයි එමිහුන්න ෆෙන්නන් හොන්න කහල ඉලාහකන් හෙදුම ඒ ඉලාහකි අදි එමිහුන්ගේ අම්මතීග එමිහු කුරිමතීග ගින ඉලාහන් දාක වමස් එමිහුන් බේණුව මිහිගොස් මිකහල මාද්දී ගොයිත්තකන් එමිහුන්ගේ ඉලාහුන් කබුල් කරා ඉලාහන් තේග ජෙස්සම මාසේ කරමු දෙමග නතිජා ගොතුන් අබුදුස් එමිහුන්න කුෆුරුගේ මගන් එමිහුන්න දෙවේකම මේ වාහක දක්කම විදාලු පණි ආදේ මේ ගොතුන් අවුල් මෙන්න එමිහුන්ගේ මුලි තාරීඛ බලාරු ගවස් එමිහුන් ශිරකුගේ තෙරේගා එමිහුන් කරගෝ එෆා මින්වර එංගේනකම තාරීඛ ඉල්මරි මිලිවනි අදකම එම්මෙ මුහිම්ම ඒ දලීලකි බනි ඉස්රායල් එමිහුන්ගේ ගාත අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ගිනගුණ නබීන් ෆොනුවා ෆවාක අබදුස් එමිහුන් තෞහීදුගේ බස් හඳා කොද්දේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාගේ එක්කවන්තක හඳා කොද්දේ එන් ඉලාහකන් ඉමාම ගෝවාලුම එමිහුන් තකුරාරකෝ මි මසෙක්ක mi handa kuruntan akuran jifa wakam mikam ngawurmane dalilibe ade emihun shiru kurmuga terega abudus ulan jifa wati ade mi kama de terega mi tarihi nazarakum alwurmen ne bala yahud dinne bani israel mihunge tarikh ta dirasa kuram fada ilmoni livwani mige aslu em bode sabaki mimihunge emme kuri zamanu sureves mihunge terega mikhala mi අලුවෙතිවුමා ඉලාහුන් කබූල් කුරුමා මිකංකන් කුරුමුගේ මි කන්තත්තන් ඔය ගොතුන්කම ඒ ගොතුන් මිමිහුගේ එම්මෙ කුරි තාරීඛතක ජිහිලාරුග මිකන්තත වර සාෆ් කො ෆෙන්නන් ඔන්නකම එබුනේ අද ඒ ගොතුන් මිමිහුන්නකි එම්මෙ කුරි සමාන් සුරෙස් අවුල් මෙ මිකියා මි රෝහෂා mi hilayasha mihingos mbaat eki faadu echisa alukon kurumun diye be mihunge eki kale ilahun ta me wakan kabul kurumun diye be echisa alukon kurumun aswan emihunge muli tarihuge huriha hisabe gaves mikan mikamuge sabun emihunna tafat abaduwes mi masata kurimatum annakama me fatuga bayan korawa fa ade mi egotun emme kuri zamanuga mimihunna ki agul men
ඉන්සානුගේ එක තාරීඛ තක බදාරුග මිහුන්න කීවස් මේ ෂයිතානුන්නා මේ රූහ එච්චි හොලේකන් ගබුල්කො මිකංකම බිරුවති වමුන්දා බයකමෂ මිකමුගේ සබ මිහුන් අබදුවස් එමිහුන් එක කහල කලාංගෙ තගෙන් ගොලේකම් එගොතුන් මේ එක කහල මේ බුදුතක අදි මේ බයකහල ගස්තක අදි බය ජනවාරත ખાසකො මේ ගෙරි බකරි කහල එච්චි එමුහුන් ඉලාහකම හදාගෙන එමුහුන් අබදුස් ගේතිරේක සන්තාග එමුහුන් ගෙන්ගොලේකම එන් අල්කන් කුරාකන් බයම් ෆවාකන් මේ මිකොතුන් සාබිතුවේ ade migutuga emihun Musa alayhi salam duniya wada garnaw deka ekalek faanu mi gowalevi dawat qabul kurma hama eves emihun tarikh ka emihun edeko fawakan den mi ehnames Musa alayhi salam wadagen emihun mi alkon kurumun gendiya tafatu kalange takun emihun duruko emihun shirku kurumun duko emihun nakives ek kalaka imama bayka heddewa masayka korava wakama dege tren bay emihun egota imama fa wakam ves mi ane fa korava ehnames anikkaves algon kurimus dene emihun tabiyatuga migganta hurumuge natija gotun anikkaves emihun mi annani algon menne fennane algon de me ishara kor fadan algon de me wahaka dakko me gende yes mi ekkamaka be gotu ei emihun ki emi furtamas mi gota geriya bakariya chisa algon kurumun gasgaha gessa ke mi hilana chin hada fonna bulta algon kurumun de bekawati anikkaves musagfanu e dawat emihun mi handane tige ende musagfanu emihun kurimatin hama kuda hindu kolaka එක හැරිය වඩාන්නේ වගොත එහෙනම් මි වරංගල සාවිත කිහිනකම මිහුන් ගතරේග මිකන්තම ඔව් මිදී එහෙම එගොතුන් මේ සාමිරි එහෙදි ගරියවස් මිහුන් අල්කොන් කරමු ගෙන්දි අනක අගොල්මෙන්න කුරියරේක ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ දෙන්නේ ෆවානේ එමිහුන් ෆිරානුගේ අනියාවරකම හම සලාම බෙන් ගොස් මේ කණ්ඩුගේ සලාමත් අස්සරිය ගොස් ෆෑන් හිකරනස් එමිහුන් දවා කරමු ෆෙෂිත වන්න වෙන්න කුරින් අල්කොන් කුරික හරි ඉලාහේ හොදවා දෙබ වෙනු මොසක් ෆාන දෙන්නේ වාකස් වගොඩ මේ බයන් කොද්දේ ෆවාන තිබේ එහෙම මි වාහකත කොන් අගොල්මෙන්න එගේ ගොතුග මේ එමිහුන් මි ගරියන් අල්කොන් කුරි කොරමා මිකන්දත්ත වෙස් ෆෙෂිකෙන් අයි hama me dennevi usuluge matin emihunge banisar baga mihunge tarikh taka emihunge mi aqidage khasako aqida gole wahaka taka badaruga mi kandata ki migotun sabitwa kame emihunaki shirku kurma mikamuge terega haddu fana Allah teben emihunaki Allah ge kawantan qabul kurmuga demiti ben den mi wahaka taka be gotun tafsil dar almen fene emihun tafat etake ilah da kan alkon kurumun dietan egotun yahwa eki emihun alko de en ilah alkon kuri saba ilah hagi mi asuta go mache sor tafsir kulle fore al me waqta di fondanno al ustaz Musa Anwar adami samiri yo me bani israel baga me magfred duma fahu awna balalar me mihun adada egiteren ma Allah moga sabitati git mihun to balalar මේ හගීගතුග මේ ඉමරින් බය කරවා ෆවනි මේ qisasul anbiya ka musamma bi araisul majliska මේ අබේසාග සාලවේ ෆතෝග දුයිසත්ත අඩ්ඩේ හයිබන සෆාග බයන් කරවා ෆවනි මිමිහුන්න මේ මන්සර් ෆෙනමුන් එමිහුන්ග තෙරෙන් ಗ ಹಾರುನ್ ಫಾನ್ ಅರಿಹುಗ ಮಿಯತ್ ಮಿತಿವಿ ಹಸ್ತೇಕ ಹಾಸ್ ಮೀಹುನೆ ಏಗತರೆನ್ ಬಾರ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಂ ಮಿ ಬುದಂ ಅಕಂ ಕುರಿಯೆ ಮನಕ ಮೆ ಎಜ್ಡಂ ಅಕಂ ಕುರಿಯೆ ಏಗ ಫಹುಗ ಹಾರುನ್ ಗ ಫಾನು ಮೀಹುಂ ನ ಎಕ ಮನಾ ಕುರುಬುಂ ಎಕ ಲೆಫಾನ ಮೆಹನ್ ದನ್ನೋನಿ ನೋತ ಎಕ ಲೆಫಾನು ಮೀಹುನ್ ನ ವಿದಾಳವನಿ ತೋಹ ಸುರತುಗೆ ನೋದಿ ಹವನಾಯತ ನೋದಿ ಬಯನತುಗ ಮಿಕಂ ಬಯನ್ ಕುರವಾ ದಿ ಹಾರುನ್ ಗ ಫಾನ್ ಎಕ ಲೆಫಾನು ಗಮನ ವಿದಾಳವನಿ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به بين ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ديك فوق أميه خليفان الجواب قال تنوني قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هذا بياتك معنى أقول بلالار بياتك معنى كي هم كشر ميجا كورين هارون غفان بأميهن إنذار كرب موجتهم بدالوية قوم ميهن أيت بأميهن كرمتي بي فتنة كا امتحانك هذا ما كشرون تي بأميهن هدوا بدكرب الرحمن وأنت ما الله فهتي بأميهن تمن كليفان تبع و تمن كليفان وجه أمرك يوم ما هوش كم شيطانا يا السامين به تبان واشه نوده بناتك معنى كي بأميهن دنوته موسى فان أمبر وداعن نوندين تمام من ين ألكم كرم قاعد متي بينهم أنا دين أقول من بلالار أد مي هم مي صفاقة علي بن أبي طالب جه رواية تنبه برواية بلالار كليفان وداروني حقيقة تو أميهم مي أجل مي بس එමිහුන් මේ එජුලිය කීදු ගරණ බයන් කරබා මේ තිහගියතු එමිහුන් මුසාෆාන ආමුගේ කුරින් මාබුඩන් අවශ්‍ය ගණගෙන එමිහුන් මියන් අලකන් කුමි ලා ගරියන් අලකන් කුරීමේ එමිහුන් ඒ ගරියන් අල එජුලියක නන් දෙවුනේ මනකි තාජ්ජලු අර බහමුණා කමුගා වඤ්ඤ
den hasanul basri bayan korba fani mi bani israel baga mi alakon kori kariya mi kiyani bahmut mi kama geriga namaki den agun men mi hadisa bala lair agun men baqara suratuga ma allah subhanahu wa taala bara tafsil ko mi hunna de kandatta wegen dia ko bayan godde ba bori ade fawga mi hunna wade kala kandatta kurabiga ade mi hunga mi nukemente kan fini wadaga to ma allah subhanahu wa taala mi hun tawba kam ga lebi mi hun ebbe kan ebbe kamille qatul wegen diu ade mi hunna mi kanta mi akala amur fulo amun mi hun amra islami mane ki ek mun gabol kori mi hun amle nafsa mi ki kuberin kam ga yagin kori e fawga mi hun musafa dannawni timammen mi kandatta kuramvito henduka ma allah subhanahu wa taala emihunge tere fonovi andirikame andirikamuge terega emihun ebbe kan ebbe gatulu kuri baki hisabakun musak fana harunuge fana ebbe kalunge raskalan hadro dannawani bani sahibaga mihun rahmalle med wadagen duwa kurawani dem ma allah subhanahu wa taala emihun ki ba kan te kashfu kurawwa emihun na kan muge ku maaf ko devani ad emihunge tere gatulu emihun sorugan dewen kamuga adene ba emihunge ku maaf ko debikama bayan ko debba fani ad mikama ishara korba agun में कित कुरान रुजु मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करबा फती al-baqara suratu ka fansas dewanayatu ka wahi korba foti summa afana ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun den tiba mihun e idulen alkon korma foga ege ku tiba mihun tima Allah wa fukra bime e tiba mihun ekama shukre romashe den ege foga agun menna fenigandani mi ma Allah subhanahu wa ta'ala ham e suratu ke fansas hataronayatu ka wahi korba fawa aya وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم معنى كي موسى فانو كليفانو كغومو غميهن بدالو بهندو كانغي غ هندانكو بلاشه e ahoren gamuga mihunne tiya ba mihun ijlaki ilaha kamuga bala en alkon kolmuga sawon tiya ba mihun gamle nafsutaka anyar ve jaw kan yakine فتيابامي هدي كليانجي تيابامي هن توبا واشي تيابامي هن نفستا قتل كراشي تيابامي هن هدي كليانجي حضرتوغا تيابامي هن نهوري هيوغتكي اييه دم فهي كليانجي تيابامي هن مچ توبا لبيه هم كشورن كليانجي توبا قبول كربا رحمت رس كليانجي ادي فوق اد ما الله سبحانه وتعالى كليفان امر كربا كليفان غمو غمي هن ترين مي هدي همي هن اختيار كرما ادي मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के निस्बतन मीहुंगे कोरी कंततक एकलंग हजरतुगा माफ यदि अदि एकर मीहुंगे गमुगे मीहुंगे उजुर एकलंग हजरत दन्ने मट्टक दें मिहा हिसाब ओगुन बलाले से हिसाब में से मीहुन एकस इतुर कंततक एमीहुन देक्कुम यदि अल्लाह हजरतुगा दन्नवणी अदे अलगुन में मी दक्का वाहक गुडिगे मीठागा मी कुड़ा कुड़ा हुट्टुमे अलगुन एबे बेनु में वाहक कुड़को mi miyameduga wahaka dakkaranji he ehen masalen algonda mi faha korwen ade insanunge mi visnumuge beenon kurumuge badaluga e visnun mi ehen sifeka badaluko jamadataka nota mi geri bakari e fada etchesan alkan kurumaki hagegatuga e warbodu akamen insanu mi sikundi devwa fani janwara insana waki kuruman Allah devvi faahagege gotuga mifada bayaku e janawaran alukan kurun ei hagegatuga ege sabum warabbodu mi masatage kurimati waaka mehme ege akubate gotuga hagegatuga Musa alayhis salam devvi emi hunge leo horwalum ei mitaga faaha koranje ekkamaki hagegatuga ei insanage visnun furihama kuruma helun teri kurumataka eluvi waran harudana fiyawalige gotuga ei mi geri bakariya effadavi bayaku ekan egotuga tibumuge sababun emihunnan e khiyaltoga matiga demitibe daanekama balaf ekankamun insanage hayatan ehen usulakun dirumegenes devumattaka elube fiyawalege gotuga miwahaka ehen names Allah taala emihunge macca waki hisabakun tawbale wahaka ewatam Musa norge wahakaga mi war tafsiluko bayankun edebani den hisabu Musa alayhis salam ge kofa algon me mi kurim wahadekkinta Musa alayhis salam mikatum wadaende viruga hunnevi warabboda kofa fe adi hitamem ves sama eha boda mi hitamem ves furifa hunne hal kolega hunnevi ehma e kofa ya vegen dia going algon menna mitaga war richa mi bayan ko devwa febe ekam mi durwegen dia kama den ekalek faana hage gatuga mi visnumuge baya mi itura vedevadaen mi fursat tanawaswegen dieka ehemwima
mi kofawe hunnevi haluga mi harun alayhi salam ge tumbuli fuluga hippewon kala kantata mi korawa fawe ekamaku e halatuge harun alayhi salam Musa alayhi salam wara sorihako wara madumatirikama ekiga mi visnawa devi ehme min algon menna wara rangalu filawalen e balibe hagigatu ei ruliya sahunna mihaka muamalat kurumoga beenuwa uslubaki wara madumatiri harudana riveti sifatake ekuleve gota madumatirikama ekiga visnun terikama ekiga adi anim mihavis visnefada gotaka jawabdari wonka erun hagigata hamiyen adevi avahan ene visnene magu faivegen daanikan ehwima mi wahakata kiyamun daru algon men hama mi kiyafa dukola wahake gotuga nuwe mikahala wahake adima mi algon men visnalun ei hagigatuga wara muhimkama kirt quranuga mi wahakata mi uslubum bayan koddevumge em maqsadaki algon men ekan kama visnalu den ega foga hagigatuga Musa alayhi salam mi tawratuga alun mi hippevi nunnama tawrat nangawagen e tawratuga wa ecche bani israelunna vidalu vedevan fettevi e min algon men engeni hagigatuga eikan den annan jehe muhimmu kamaki tawratuga e Allah taala Musa alayhi salam bayan koddevi kantatta e gauma mi bayan koddevunkan ehwima ega mioti tawratuga wa hukum tawga eba mihu rangalan hifumasha adi mi gotuge matiga emihun demitiuma adi eyakiga Allah taala amuru kurevie mi emihunge botawge macca mi malaikatun mi farubadage hiyawa hikame devvuman emihun hingafa dairuga ei algon menna mi hiwa gota ham duniya matiga algon men uleiru algon menna mi avin elibe honukamge badaluga hiyaye emihunna libigen daane gota hiyele libene kahala gote medweri korevuma mi edwadaanne kama mitaga mi wani mi tawratuga mi wahakata bayan ve fawakama ad kirat qur'anan algon men balala eruga vejjiya suratul araf ge satek haddiha evwana ayatuga e wahakata mi bayan korwa fani wa iz nataqnal jabala fawqahum kannahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun adi tur farbada horitanu wakkorwa eba mihunge macca timanas kalange ufellwi hinde ehindu eba mihunge maccan hiyala furalekamga e farbada wakhale ahindu e farbada eba mihunge macca vetti danekaman eba mihun hikule nonnama yaqin kule ehindu timan askalange engewime timan askalange tiaba mihunna devi fotuge hukum tawga bara eku tiaba mihun ifashe adi egawa goy tiaba mihun handuma kurashe ei tiaba mihun taqwa vervetoy enwima min engeni hagegatuga emihun sabit kama ekiga ega matiga demhetto mataka Allah subhanahu wa taala emihunna mikankan korimati korevvikan ehim ei hissi mu'jizay gotuga ekan egotuga vefamioti ehwima mi usuluga otuma fahuga den Musa alayhi salam angawani emihunna mi tauba wuma ekamattaka haiddiha mihun ikhtiyar kuruma e ikhtiyaruge wahaka demme Musa anwaruge wahaka komme suraka ishare kuri mi wahaka tabe suratul araf ge sateka fansas faswana ayatuga mi Allah subhanahu wa taala wahi kurawa fave ade mi ayatuga Allah wahi kurafani waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin timanaskalange kandaluwa fa waqtattaka Musa alayhi salam ena qawm gitereng haiddiha mihun hobbeviye demfahe gadavegem wa zalzala nota gudun as eba mihun hifafi hindu ebahi gadafadvegem wa gudumen eba mihunna kurimati vegen as lagen hindu Musa alayhi salam vidaluwe haddawa bodu korevi raskala koe ibraskalang irada korevinama timan ala eku kurim seba mihun hala korawa fihe timam men getereng hamabuddinwa tandur nudanna safihun kulakantavuge sabun timam men hala korawa neti korawani toye timam menge goibbellem gotun ibaraskalang fonuwe kam ga nuni ekantatta nuwe ekamge sabun ibaraskalang irada korwa miheka furaddomwe adi irada korwa miheka teduma gudakkome ibaraskalange alamenge ehitiriwanta raskalange fahi alamenge faafa alamenna fuswa faande adi alamenna rahmella faande ibaraskalange emme hewgotuga fa fuswa raskalange ade mitaga algon menna mi faha koreveni emihun mi halatuga edemundiya kantattawge bodukan
emihun Musa alayhis salam dennekama wani timammen Musa alayhis salam iman wani hagegatuga Allah subhanahu wa taala ge zaat fulu dekkevumunne e wahakaya guligen mi wahaka mitaga mi annani ehmema algon menna kurimesen hingejje mi Allah subhanahu wa taala ge zaat fulu duniyamatiga didar kurumaki ei mi algon menna ves hagegatuga mi ekashigen waakame nunkama ege sawtaka e huriya waake algon men mi kuri program ga wani wararangalan e waaka dakka fehmem eyan algon daaka netin e names mitaga mi waaka tan otima mi waaka meduga algon waha dakkali Ashaq Abdulaziz Hussain. Ada Ibrahim edekki wahakage komesorege tafsila alandu balalana mi wahakata nadrat fi hasan al qasas ka Muhammad Sayyid al Wakil liwafa wani me ebami hu midene banu Israilu ebami hunge faafa takure unde mi Ibrahim edekki wahaka vidigen algon mi dannawalani ebami hun tawrat ga hifadin ebami hunge e tawratu ga hifahattan kuriya dium wes oti emihun furtama biregge macca kan algon men Ibrahim wahaka ige midie den efoga emihunge hituga kala geriyan alkon kurumge kantagan radius hitum filano gos den wata ege tauba wumuge wahaka e balala Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani Musa ge fana haddiha mihun tayyaruge haddiha mihun hobo waage mihuna ekuga kandeli fawa mi kataka wadagen noma mi wada magmatiga ebami mi dannawani Allah baswahi kuram maane not ege adu timam mihuna iwen jehene degotaka de Musa alayhi salam idalwani timam tikan Allah dannawana moy den ebami hunge farbadeka gaabi hindu fennani farbadaga macca vilagande ais tiriwata e nuwata hen ibarat andiri gande ge sifagas farbada macca andiri eleni ela Musa alayhi salam etana wada wadagen nevi Musa alayhi salam qawmuge mihuna amur kore fahatun tebami husas wannashe komes emihuna etanuga ಇವಗಿನ್ ದಿಯ ಅಡುತಕ್ಕೆ ಈ ಕಂತಕ್ಕ ಅಮರು ಕುರ ಅಡ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ನಹಿ ಕುರವ ಅಡುತಕ್ಕೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕ ಅಮರು ಕುರವ ಅಡುತಕ್ಕ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ನಹಿ ಕುರವ ಅಡುತಕ್ಕೆ ಎಮಿಹುನ ಇವಗಿನ್ ದಿಯ ದೆನ್ ಎಹಿಸಾಬು ಮಿಬಾಮಿಹು ಸೈದೆ ತಿರಿವೆ ಎತನುಗ ತಿಬ ತಿಮ ಫಹುಗ ಮಿಕಂತತ್ತ ನಿವುಮು de Musa alayhi salam hippulan ara wadaanne oni den mikanta mi nimuniye mimihun kommeka timankale efana kiyaman teriwane dibe mimihun ki basahaba ekam ga wegin dane ekam kambi ehenennu e kantatta filadiumun emihun midannawani Musa ge fane kale ge fana timam mihun iman nuwana moy Allah subhanahu wa taala timam mihun nufenha hidegga yani ekalaange deedar fulu timam mihun ومنة تيمهم إمام واني يعني إشارة كروا الله وهي كروا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فعلوا تيمهم الله فنجوا مدان كليك فانا تيمهم إيمان وانا مكهلا عداوة تري باي مبامهم لكي دين كنت فيغو تكي الله سبحانه وتعالى غدا أدي مبامهم كمتش فنوا مبامهم هلاك كروا هلاك كروا موسى فانا الله سبحانه وتعالى دنواني Allah subhanahu wa ta'ala mige kurin wes mibamihum halak kurawuma kuludum wante mige kurin ekalek fan tamanna kurawani ediwada ennawani astu mige kurin halak winama kiha rangalu bae ei kipege e sababaki timan gawmuge mihuna kon jawabetto e deni timan kalefana ekuga emihun nikmegen ais emihun marui den ekalefana ekani emuri wada gannawan jehni gawma eima den gawma kon jawabetto e timan deni emima Allah subhanahu wa ta'ala ibami dewana fahara anek diruwi en Allah subhanahu wa ta'ala wahikuna thumma ba'athnahum min ba'di ma'tihim ibami maruma fuhuga timan ibami diruwi me den diruwu anikka Musa alayhi salam ibami midannawani Allah dannawashe timam mihun getere nabi bekal lawande den ekan wes me tobariga nuwata tafsir tak ewahakata bayan kurefa me onnani ekam se mihuna fudigen diye den Allah subhanahu wa ta'ala wahi kureviye eba mihuna amru kurashe rashaka wanuma ei algon me mege kurigas ardu muqaddas ya namun algon me faha kurum me diye ei ariha ki rashe
එතනුග තිබේ වරුග බයික අලගොන් මෙන්න කුරිමේ කුරිග හාමින්ගේ එමිහුන් එතන මේ බනු ඉස්රායිල් භාගය එමිහුන් එතන වදේ එතන ෆතහ කුරාෂේ එහෙන්නම එමිහුන් එතනක වෙස් නුවයි නුවදේ එමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ බස්තක ඛිලාෆි එතනුග මා වරුග බයිකේ තිබි මූසාගේ ෆානේ තිබ මිහුන් එතනක නුවන්නානම කලේක් ෆාන කලාගේ වඩාගේ එතන ෆතහ කුරම ෆහුගා තිබ මිහුන් එතන වන්නානු අදස්තාස් මුසා නෝර ada me men anikas balariani banesar baben ka tarikh ka himene awahaken ada me wahaken awmen egegen dane emi hunge hunna suwalu ginakama magfredun terikama ada ma Allah subhanahu wa taala emi hunna kamakan abunu kurabba kamaga wana emi hun ituru suwaltake kurakama e amur korwe kotaka emi hun ebes khale amale no bahatta kan ada mere ka wahaka awmen balariani ma Allah subhanahu wa taala emi hun amur kurabba fati kitu qur'anu ka baqara suratuge فاسترس حيبنا آياتك ويقول بابيوتي وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا مي آياتك مي يجيكم آياتك ما تقولون بلا يعني ابن عباس بدالا واقتك مي مدرسة الأنبياء الإبرن وأضواء مي فتوك محمد بسام رشيد الزين وين قرب فواري ابن عباس كروايته بني سارباغا من تريغا أون ورام مسن ميهكو مينكي umurun duwasse muskulu vepawa miheke meenage gaattimaage ebbandu mihunges darin tibbe meena marojje halategga enage muda wartaan tibbe mihunnache ehennames mihunna ena marun lassegen emihun mihedi godaki ena awha gatulu kolliye noda maraliye den ege pahuga emihun banisar baga mihun terega mihimene baara darikoge tereng emmerangalo mihunge මීහුන් උලේ දිරුලේ ගබීලා නොත සරහද තෙරේන ඉල්ලාලියේ අදී එක ෆෝගා එමීහුන් දෙනහුර කමන් නෙහෙදියේ මී කාතොල් කුර මීහ එකන්ජේ කන්ත තැගනි දෙන් ඒ ඉල්ලාලි මීහුනා මීහා මරොපයි තනුගති මීහුනා අදී අනේ බෑ මීහුනා දෙවඳක මසලෝ ෆදුනියේ අදී එබ්බේ කන එබ්බේ එක කලෙමනෙත් එන ගතුල් කරන බ කලෙමනේ ගතුල් කරන උත මස්සජි හනියේ දෙක ෆෝගා එමීහුන් බුඤ්ඤෝ නොත මීහුන් බුණනි තෙබෑ මීහුන් තෙරේක වරනුන් හේ නබියකෝ नबिया का तगोस यबा में कमा बिया को सवाल करम बिनु है ये एक होगा एमी हूं मुसाक फन अरिहा गोस दन्नवाणी तिमन्न मेन्न एक कतुलकुरी काकम बयान को देबा मिकदन तिमन में सरिया को देबा दिन एक होगा एमी हूं में मुसाक फानो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत का बस दन्नवाणी मिकमा बिया को एमी हूं तिमगे देबा तो इंदुका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकले फन अमर करबणी एमी हूं देन्नेमा में गरिए कतलाफा ए गरिए फ़यागे काशिगन जोहमा बैरिवायतगे एतिगन जोहमा अमल कुरबनी इराद करबी मादमा रेवस मीगे प्रोग्राम का बदल कुराना रिकॉर्ड करी अहमद रशाद हुसैनी अली अब्दुल अस्सलाम वालेकुम